Hei tā etahi he maumau pūtea, he maumau rauemi hoki, te whakahaere kōwhiringa pōti motuhake ki roto i te tai tokerau. Ko atu i te haurua miliona tāra te nui o te pūtea ka pau ki te whakatutuki i tērā hia o hone harawira. Me te pakirehua hoki e pakirehua tia ake nei, ara ko wai ka pakanga ki a harawira mo taua tūru. Kei a Roihana Nuri tēnei pūrongo. He nui te utu ki te whakatū i te kōwhiringa pōti ki te tai tokerau. He tino maumau pūtea, e 500,000 tāra. Ko tēnā te pūtea mō te whakatika, whakapai ngā whare ruarau o ngā mea koremai. Kei te whakahe te pāti Māori, engari kei te whakatū kai tono rātou, engari anō e nei rōpū. I don't think the expense can be justified at $500,000. I think that money should be better used for families who are in desperate need at the moment. We are very close to a general election, and I think the Mana Party can gain its mandate at the general election. I hakarono ia mātou he maumau taima, he maumau moni, nā ta mea I tino tataake ki te pōti nunui. He haurua miliona tāra te utu, engari koirā pea te utu mo te mana pori. Koirā tā hone harawira, kei te whakahea Calvin Davis te kai tono mo te rōpū reipa. Tuatahi, he tino maumau pūtea tēnei, ki tāku nei whakaaro e mahi ana ia tēnei hei hāpai ai anō I te mea kei roti te whare parimata ko warewaretia e te tini te mano. E noho moke ana ia kei roti te whare, nā reira he mahi tēnei hei hāpai ai anō. Kei te kimi tonu te pāti Māori I tā rātou kai tono, ko Neira Glavish, rāua ko Mere Mangu, e tihi e ngā kaunui tiana. Engari kāori rāua I te rangi nei, mō te whakai mai, whakahe mai rānei I tā rāua tū. Neira Glavish and Mere Mangu, engari ko ngā rangatira tāne, e kōrero mo te iwi, ko rātou ngā mea nui e tautoka nia mātā. Ka tū hoki a Peter Wakeman no o tautahi. Hei te paunga o tēnei wiki, ka hui te pāti Māori me a rātou kai taunaki I te tai tokerau. Roihana Nuri, Te Karere.